Muri 2016 isi ya Championnat Ligue 1 yamurikiwe n'umurabyo utamurutse w'inyenyeri idasanzwe Ousmane Dembele. Mu masogisi maremare akamwenyuka umunwa nimero 23 inyuma kuri jersey ye, ingimbi y'umusore w'imyaka 18 y'amavuko yinjirana umucyo muri sezo ye ya mbere muri shampiyona ya mbere mu Bufaransa, intangiro y'amateka y'amata n'ubuki. Urugendo rwaranzwe n'imisozi n'ibibaya, ariko ku iherezo agasarura. None ubu niwe mukinnyi mwiza wa mbere ku isi nyuma yo kwegukana Ballon d'Or 2025. Nguhaye ikaze kuri The Next TV, wibuke gukora subscribe. Mu myaka ibiri itambutse, iyo umbwira ko Dembele utekereza ko azatwara Ballon d'Or umunsi umwe, nari kuba nkiri guseka kugeza na bugingo n'ubu. Uyu musore w'umwirabura ukomoka mu Bufaransa waciye uduhigo nta wabimukekeraga, uyu utuma abantu bahimbarwa bagahaguruka ku maguru yabo birebera ubuhanga bw'imikinire ye bubatera kwidagadura buri weekend. Dribbling z'amashanyarazi, dribbling zituma twishyura amatike y'amafaranga menshi atagira ingano tukajya muri stade kumureba. Uyu ni muntu ki? Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Mansour Ousmane Dembele. Uyu ni umukinnyi mpuzamahanga mu mupira w'amaguru ukomoka mu Bufaransa, akinira ikipe iyoboye muri France ya Paris Saint-Germain, aho akina umwanya w'umwataka uca mu rubavu rw'iburyo cyangwa se the right winger. Dembele w'uburebure bwa metero 1 na santimetero 78 yavutse ku itariki 15 Gicurasi 1997, avukira Venom mu Faransa. Dembele avuka ku babyeyi babiri bafite inkomoko zitandukanye. Nyina Fatimata Dembele akomoka ku munya-Mauritania n'umunya-Senegal, naho se wa Dembele Ousmane Dembele Senior ni umufaransa ukomoka muri Mali. Dembele yakuriye mu karere ka Madeleine, akurana n'abavandimwe be babiri, mushiki we Awa na musaza we Madi. Aha muri Madeleine ni impano ye yarabutswe n'abantu kuva akiri umwana mutoya mu myaka y'ibihumbi 2000 muri Evre ULM, agakipe k'abana k'abaturage ko muri izo nce babagamo ubwo yari afite imyaka 6 gusa. Nyamara ntibyatumye atitwa intwari mu maso y'abitegerezaga uko adribblinga aconga umupira ku myaka ye. Umuhamya n'umutoza we Gregory Badoshe wamwakiriye muri Evre icyo gihe. Ubukubaganyi bwa Dembele ku mupira w'amaguru buba ubwa kera cyane, kuko ibigwi afite ari umwana wabizana mu isi ya none. Byakugira ikirangirire bakumurikiye imbaga y'abashyigikira ruhago ufite ubuhanga nk'ubwo yari afite, wabibwirwa nabo mu karere ka Madeleine yakuriyemo. Mu ikipe ya Evre y'abana, Dembele yaje kuba avamo kubera urwego rwe rwari rurenze abana akinana nabo, maze ajyanwa mu ikipe y'abakuru ya Evre n'ubundi Evre FC 27. Aha niho inyenyeri ya Ousmane Dembele yatse urumuri rwayo rukubita amaso ya Stade de Rennes, cyangwa uyite Rennes, ikipe ya Rennes ikina mu cyiciro cya mbere mu Faransa. Icyo gihe yari iri muri systeme yo kubaka academy izamera nk'icyuzi bazajya barubamo abakinnyi beza ku isi, bazayihesha ishema n'ibikombe, ndetse ikaba systeme yo kugabanya amafaranga asohorwa hagurwa abakinnyi. Mu kuzenguruka igihugu baguye kuri Ousmane Dembele, aho yakinaga muri Evre FC 27 mwaka wari 2010. Dembele yari afite imyaka 13 gusa, ntago Rennes yamusizaho. Ibiganiro byarakozwe maze Ousmane Dembele azinga ibintu bye yerekeza i Rennes mu academy, aho yagiriye ibihe bidasanzwe kubera ubuhanga bwo kudribblinga, kugira pace na technical ability ibitwitirira umuntu ngo ni umutekinisiye. Uku ni kama ranks yiwe mu mukino y'ingimbi agenda kura, maze muri 2015 itariki 6 Nzeri Dembele yakiriye umukino we wa mbere na ikipe ya Rennes y'abakuru professional team. Umukino Rennes yari yakirinyemo na Angels SCO, aba acanye itabaza rye ritazima. Iyo sezo ya 2015-2016 ari nayo ye ya mbere yatsinze ibitego 12, atanga imipira ivamo ibitego, assist 5 mu mikino 26 gusa yakinnye. Guhera ubwo icyaburaga cyari igihe gusa kugira ngo iyi mpano isi yose yimenye, kuko ubuhanga yagaragaje muri Rennes yahise ahinduka amahirwe n'ibyiringiro byabo. Ibi si ubuhanga gusa bwabimuteye, kuko ni ukuntu yamenyereye gukinana n'abakinnyi basanzwe bazobereye, maze agakariha mu gihe gito, maze akajya basenya abandi abohereza mu mvune bagerageza kumwataka. Ibitego yashyiraga mu nshundura umufiririzo. Urugero ni match yabahuje na Nantes bagatsinda 4-1. Muri iyi match Dembele yabonyemo ibitego 3 byose wenyine, a hat-trick. Uwo mwaka nyine muri sezo ye ya mbere yahise ahabwa award, igihembo na l'Equipe, igihembo cy'umukinnyi muto mwiza w'irushanwa. Iki kiswe Trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1, UNFP Best Hope Young Talent of League 1. Wibuke ko aha yari ataranuzuza imyaka 18 y'ubukure. Mu bigaragara impano ye yarimo ikomangira amakipe makuru mu yakomeye, asa nk'utanga ubutumwa bugira buti ko nzi ko mumbona harabura iki. Ibyo niko biri, nta gushidikanya. Nyamara amakipe makuru kumurabukwa akiri muto ntago byari bifite ingaruka nziza gusa,
kuko ni bimwe mu byatumye Rennes itamuhereza kontra. Ibi byatumye anava muri Rennes adafite kontra ihamye atarabasinyira. Urareba Dembele yinjijwe muri Rennes muri programme y'urubyiruko. Rero mu Academy Dembele yahawe kontra ntoya yaje kurangira, ariko irangira ataragwiza izindi discipline zihagije ziyongera ku buhanga bwe mu kibuga. Aha ndavuga kugira focus, imyitwarire myiza hanze y'ikibuga, uburyo imitekerereze y'umukinnyi igomba kuba ikuzemo n'ibindi byinshi byatumye Rennes ishidikanya kumuha kontra. Nyamara aha niho urujijo rwabanye rwinshi. Mu gihe barwanaga no kumenya ikirakurikiraho kuri Dembele, amakipe akomeye yari yaramurabutswe maze amanini atangira kumurambagiza. Iyi ni imwe mu mpamvu nkuru zatumaga Rennes itabona umumaro wo kumusinyisha kontra y'igihe kirekire kandi isaha n'isaha ashobora kumugurisha. Strategie y'ikipe nayo iri mu mpamvu zatumye batabitindaho, kubera ko ikipe igizwe n'abakinnyi benshi. Icyo bari bubakiyeho ni ikipe cyarutaga cyane Dembele ku giti cye, bityo ntiyari kamara kuri bo ahari. Muri 2015 umwaka urimo urangira, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika umutwe w'inkuru ari ugusohoka muri Rennes kwa Dembele atabasinyiye. Nyamara se yari kubasinyira nta kontra bamuhaye. Nyamara Dembele umusore witurije, uhora asekamo gake n'ituze ryinshi, iyo bigeze ku myanzuro yatuma agera ku cyo yifuza nta kujenjeka ashyiramo. Uyu musore ukinisha amaguru yose, gusimo si kiganza, maze kuri penalty agakoresha akaryo. Inkuru ye gusakara kwayo kwatumye isi yose izirikana uyu musore w'umunyempano, biri mu byamuzamuriye izina, maze amakipe akomeye amuhanga amaso, amushyira mu ntekerezo. Ousmane Dembele aho kujya muri Barcelona na Bayern zamwifuzaga, nubwo zari ikipe nziza, we yahisemo ikipe izamuha umwanya wo gukina akigaragaza, maze mu 2016 asinyira Borussia Dortmund officially. Nayo itazuyajije yafashe ayo mahirwe yihuta, maze impundu zitaha i Rhine Westphalia mu mujyi wa Dortmund, gakondo y'iyi kipe kuva mu 1909 ibona iremwa ryayo. Akigera i Dortmund aguzwe miliyoni 15 z'amayero muri sama ya 2016, yahise aca agahigo nk'umukinnyi wa mbere w'umufaransa uhenze muri icyo gihe. Yagize uruhare mu gitego ku nshuro ye ya mbere mu mikino y'amatsinda ya Champions League, mu mukino Dortmund yatsinzemo Legia Warsaw 6-0. Umunota wa 7 Dembele yahaye Mario Götze pasi yavuyemo igitego, maze Dortmund izina Dembele riba indirimbo mu mihanda. Mu gihe gito gusa amaze kwinjira mu ikipe, umutoza Thomas Tuchel yarirahiye avuga ko Dembele ariyo mpano nini abashije gutoza. Muri sezo ya mbere yakinnye 2016-2017 yakinnye imikino muri rusange 49 mu marushanwa yose, atsindamo ibitego 10, harimo 6 yatsinze muri Bundesliga shampiyona yo mu Budage, 3 abitsinda muri UEFA Champions League na kimwe mu irushanwa ry'igikombe cy'Ubudage DFB Pokal. Yatanze imipira 21 ivamo ibitego muri rusange muri sezo yose. Assist 14 yazitanze muri Bundesliga, assist 5 muri Champions League n'ebyiri muri DFB Pokal, igikombe cy'Abadage. Sezo ya kabiri ya Ousmane Dembele muri Borussia Dortmund niyo yaciye ndetse inateza impaka, nyamara imushyira ku rwego rw'abakinnyi bari class, maze hatangirwa kumvikana bamushyira mu majwi nk'umukinnyi ufite ahazaza heza ndetse ushobora no gutwara Ballon d'Or mu hazaza. Muri saga yiswe ya Barcelona na Dortmund niho byose byahinduriye isura. Agize imyaka 20, Ousmane Dembele yatangiye umuco mubi utari usanzwe umuranga, maze agasiba imyitozo n'ibikorwa bimwe na bimwe bihuriza abakinnyi ba Dortmund hamwe. Ikipe yahise imususpendinga kubera ibyo bikorwa, nyamara ibi byose yabikoreraga ubushake. Uti rero impamvu ni iyihe? Neymar Junior dos Santos yatandukanye na Barcelona ikimukeneye, agurwa amafaranga menshi, aca agahigo nk'umukinnyi uhenze ku isi, nuko yerekeza muri Paris Saint-Germain mu Bufaransa, asize mugenzi we Lionel Messi. Uyu yari afatiye runini cyane kuko ibyo aba babiri bakoreraga adversary isi zahora ibyibuka mu mateka. Nyamara ibi byashegeshe Barcelona, bareba impande zose bashaka kuzasimbura Neymar, maze amaso yabo n'ubwenge nta handi byari kuberekeza atari kuri Ousmane Dembele. Dembele akimenya ko Barcelona mushaka, iyi yari n'ikipe y'inzozi ze. Imbogamizi nyamara zatumye yanga kuyijyamo mbere akiva muri Rennes zari zaravuyeho, asigaye ari ikirangirire, bityo ari nta kipe yamuzana ngo imwicaze. Dembele yahise agira ishyushyu ryo gukinira Barcelona. Ibi byaje no kumutera kwitwara nabi muri Dortmund nyuma yuko yanze kumugurisha muri Barcelona ku kayabo ka miliyoni 105 z'amayero havuyemo imisoro. Iyi yari imwe muri transfer ziremereye zigiye kwandika amateka. Gusa benshi barebye kure y'amaso yo kwikunda, babonaga amahirwe ibi byazanira uyu musore ukeneye opportunity nk'iyi yo gushashagirana mu ikipe nkuru nka Barcelona, ndetse agakina iruhande rw'umukinnyi wa mbere ku isi nka Lionel Messi. Nyamara iyi saga yaje kurangira, Borussia Dortmund iciye bugufi yemerera iyi kipe y'Ikatalonia yayizonze, nyamara ikayihakanira, ariko nyuma bikaba iby'ubusa, nuko bemera kurekura Ousmane Dembele muri transfer yahise ibi ya mbere y'umukinnyi waguzwe menshi mu mateka muri shampiyona yo mu Budage Bundesliga.
miliyoni 135 z'amayero. Ibi byagize Ousmane Dembele umukinnyi wa kabiri uguzwe menshi ku isi yose icyo gihe. Nyuma gato mu Bufaransa, ubwo umusore w'imyaka 19 gusa Kylian Mbappe yisungaga Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, na Ousmane Dembele wari ufite umuriro icyo gihe isi yose yari hanze amaso. Aha Ubufaransa nta kabuza bwari bufite umutima utuje, kuko icyizere cyari cyose nta mpungenge mu busatirizi bw'ikipe y'igihugu mu gihe aba basore bombi bahari, aba baje gutazirwa akazina ka Golden Duo. Dembele mu kugera i Catalonia muri Camp Nou, ntago ibi byagenze uko yari abyiteze, n'abafana be muri rusange. Yahuye n'ibizazane byinshi byamuzitiye kwitwara neza mu kibuga, imvune ziragenda ziramuzonga, yabakize imvune zikagaruka mu gihe gito. Ariko impamvu nyamukuru yari pressure yo gushaka gufitinga mu cyuho Neymar yasize kugira ngo abafana bamwiboneme kurushaho. Nyamara icyo uzaba ntawo kijya ko byagenda kose, kandi nta rugendo rubura ubutayu cyangwa imisozi. Zimwe muri izi mvune zari simusiga kuko zamufashe mu ntangiriro ya sezo ya mbere muri Barcelona ataranagira amahirwe yo kwiyerekana. Izi mvune harimo izamushegeshe zigatinda bihagije, urugero iyamuheranye amezi 4 yose atarabasha kwigaragaza, kuko igihe yasibye yahombye hafi icya kabiri cya sezo yose, harimo imikino ya La Liga ndetse na Champions League. Mu kugaruka kwe avuye mu mvune mu 2018 Mutarama, yasubiye mu bitendo bye, maze ku ikubitiro habanza El Clasico Barcelona mu mukino wabahuje na rival yayo nkuru Real Madrid. Iyi yanyagiwe ibitego 4 byose kuri 2. Dembele mu uyu mukino yazengereje defense ya Real Madrid akinira mu rubavu rw'iburyo, maze hanyuma ahereza Aubameyang umupira wavuyemo igitego. Nyamara nyuma y'imvune z'urudaca yagerageje kwerekana ubuhanga bwe nk'uko bisanzwe, gusa umusaro wa Dembele ntago wahoragaho. Uyu munsi yabaga yagerageje, undi bikanga, wabonaga ataraba fit byuzuye no kumenyera systeme ya team ya Barcelona imugoye. Imikinire yo muri Dortmund yo kurasa ku ntego direct and free flowing mu gihe uri mu kibuga yari itandukanye cyane n'iya Ernesto Valverde. Yibandaga cyane kuri team play, gukinira hamwe, intricate passing, guhana ahantu umupira cyangwa pass nyinshi cyane, na position discipline, kutimuka cyane usiga umwanya ukinaho. Messi mu buhanga bwe bwo gufata umukinnyi wese akamwubaka agakina nawe neza mu gihe amukenera cyane mu kibuga, uburyo nabwo bwaranze kuri Ousmane Dembele. Muri iyi season imeze ityo, Ousmane Dembele yakoze ibyo ashoboye, atanga umusaruro uringaniye, atsinda ibitego bike by'ingirakamaro na za assist, harimo niyo yahaye Luis Suarez muri Gicurasi 2018 muri El Clasico n'ubundi. Aha niho Barcelona yatangiye gushidikanya ku mpano bizaniye bakunze, nuko Ousmane agatebe karamubona, atangira kwicara igihe kinini, atangira kubura umwanya mu ikipe ibanza mu kibuga. Biba bibi cyane cyane nyuma yaho Barcelona isinyishirije Philippe Coutinho mu 2018. Ibi bihe bidasanzwe nibyo Dembele yinjiranye mu gikombe cy'isi 2018, maze ikipe y'Ubufaransa imushyira muri squad izerekeza i Moscow mu mikino y'igikombe cy'isi cy'ibihugu. Nyamara kubera Didier Deschamps, umutoza w'ikipe y'Ubufaransa, yashakaga systeme iteye itya, hagombaga kubaho ubwugarizi bukomeye ndetse na balance y'ikipe ishingiye ku gukinira hamwe hagati mu bakinnyi kwikubira bibujijwe. Ibi byari bisobanuye ko umukinnyi nka Dembele ubusanzwe ukina yataka kandi yafata ballon akifatira umwanzuro yikorera za dribbling ze n'ubuhanga bwe bwinshi. Aha nta kintu yari gufasha mu bwugarizi bw'ikipe. Yakinnye imikino mike, harimo umwe yabanjemo wonyine mu mikino yose Ubufaransa bwakinnye. Uyu mukino wari wabahuje na Peru, umukino wabonetsemo igitego kimwe ku ruhande rw'Ubufaransa. Nyamara ibi byose ntacyo bivuze, kuko ku musozo wa byose Abafaransa baragiteruye igikombe cy'isi, maze Ousmane Dembele umudari w'icyubahiro uruta iyindi ujyanwa mu bubiko bw'indi myinshi. Mu kugaruka mu ikipe ye Barcelona, umukinnyi uhenze wa Barcelona yagarutse Camp Nou, nyamara akiri wa wundi afite ibibazo by'umubiri utarasubirana neza biturutse ku mvune nyinshi zamushegeshe, physical problems. Isi ya Ousmane Dembele yahindutse igicuku, maze inkuru zimuvugaho ziba nyinshi. Pressure y'itangazamakuru imubana icyorezo, maze n'imyitwarire ye itangira kuba ikindi kibazo muri media kubera kugenzurwa cyane. Nyuma yo kugurwa aka kayabo, urabyumva amaso menshi abakureba, nimba uzagaruzayo waguzwe mu musaruro uhereza ikipe. Bitewe n'ibyo yasabwaga na Barcelona, yagiye kuri pressure nyinshi. Ibi nabyo biri mu byamugizeho ingaruka mu musaruro yatangaga mu kibuga. Kuva ubwo discipline ye yashyizwe mu majwi, havugwa kuri attitude ye ndetse n'imyitwarire ye yo gukererwa imyitozo ndetse n'imyitwarire yo mu buzima busanzwe hanze y'ikibuga itari ihwitse. Muri sezo ya kabiri ari Camp Nou mu mukino wa Champions League, Barcelona yatsinzemo PSV Eindhoven ibitego 4-0. Umukino urangiye Dembele yatunzwe mikoro n'abanyamakuru, abazwa kuri comment ya nyuma y'umukino.
maze arabahakanira ko ntacyo gutangaza afite atanabitaye hari ikomereza mu rwambariro. Aya makuru ageze mu buyobozi bwa Barcelona, mu mategeko yabo akarishye bahise baca Ousmane Dembele amayero 100 kubera iyo myitwarire. Izina Ousmane Dembele ryiganje mu ngingo z'ingenzi z'ibinyamakuru byose ku isi bivuga siporo, maze inkuru zose zikagaruka kwigereranya ry'amafaranga akayabo yaguzwe n'umusaruro atanga. Aha niho ibihe bibi bikuru muri Barcelona bya Ousmane Dembele byaje. Nyuma y'ibibazo by'imitsi byari byaramuzonze, Ousmane Dembele atagikina muri 2019, ikipe y'abaganga ya Barcelona yakoze isuzuma kugira ngo bamenye nimba ari tayari gusubira mu kibuga vuba bishoboka cyangwa nimba gikeneye ubuvuzi. Hari hakenewe ultrasound yonyine gusa, maze urujijo rugashira. Nuko mu gihe ibi biri gukorwa, abaganga bakurikirana Ousmane Dembele yagize atya afata indege maze ava Barcelona yigira mu Bufaransa. Uru rugendo ntirwari rufite uruhushya, bityo ntirwari rwemewe. Ibi byahangayikishije binababaza ikipe hejuru yo kuba bamaze igihe batanamubonamo umusaruro. Nyamara amakuru avuga ko ashobora kuba yaravuye Barcelona akajya kwirebera undi muganga yizeye uramukorera isuzuma rya ultrasound. Nyamara andi makuru nayo akavuga ko yaba yarigiriye Irene kwirebera nyina mu Bufaransa. Nyuma yo gusobanura impamvu ze bwite zamujyanye atamenyesheje, izi zose zateshejwe agaciro, maze ikipe ibibona nk'agasuzuguro no kutagira communication ihamye. Nahangaho rwikekwe hagati y'ikipe n'umukinnyi Ousmane Dembele rwabaye rwinshi kuva ubwo. Mu kugaruka nyuma y'iryo shyano, yagarutse i Camp Nou yamvuneye yiyongereye. Ibi byatumye yongera kumara ibyumweru 5 atagera mu kibuga kugira ngo yitabweho. Noneho ikipe ya Barcelona irakara kurushaho. Ibi byasembuye amahane y'abi Catalonia, barabisha koko uyu mujinya wabo wari uremereye kuko performance ya Dembele kuva uwo munsi niyongeye kuba nk'imwe isanzwe. Pass ziwe nizageraga kuwo azihereza, yashoboraga gucenga abantu batatu akabera eliminatinga arebana na nyezamu, yarangiza ishoti ateye rikagenda mu biganza neza bya nyezamu. Ibintu byabaye bibi umusubirizo. Muri sezo y'imikino y'umwaka 2020, Dembele yafashe umwanzuro wo gushaka umuganga umuhanga mu buzima bwo mu mutwe, psychologist ndetse n'abatherapist, ndetse ahindura imyitwarire ye yivuye inyuma. Iyi karita yakinnye yaramukoreye. Ku nshuro ya mbere yabashije gukinira Barcelona nibura sezo imwe yose akayirangiza akiri mu ryerye. Ukuzuka kwe kwatumye asubirana gutyara kwe gusanzwe, no mu mibare igaragara mu musaruro yatanze nyuma yo kugaruka muri forme yacecekesheje benshi, maze ibinyamakuru byamuhozaga mu nyandiko bihindura ingingo z'ingenzi. Yatsinze ibitego akavagari, ahandi atanga imipira ivamo ibitego assist, akazi katari koroshye by'umwihariko nyuma y'itandukana rya Barcelona na Lionel Messi. Umwaka wakurikiyeho mu kazi katoroshye, shampiyona irangira yasize Ousmane Dembele mu mikino 21 yagaragayemo muri shampiyona, nibura yatanze imipira ivamo ibitego 13 yose, bimugira uwa mbere watanze assist nyinshi uwo mwaka. 2022 yabonaga Dembele nk'ugiye kuba umutima w'ubusatirizi no kwataka bya Barcelona kuko byatangajwe na Xavi watozaga ikipe ya Barcelona. Nyamara icyabaye mu gihe batekerezaga ibyo nticyari gisanzwe ngo bakubitwe n'inkuba. Ousmane Dembele yatunguye buri umwe wese, maze atangaza amakuru yo gutandukana na Barcelona, agasanga inshuti ye Kylian Mbappe muri Paris Saint-Germain iwabo mu Bufaransa. Nuko Ousmane Dembele yavuye Catalonia atwaye ibikombe bitandukanye ari kumwe na Barcelona, ibikombe 3 bya shampiyona yo muri Espagne, La Liga, igikombe cya Copa del Rey yatwaye ubugira kabiri, Supercopa España 2 n'ibitego 40 mu mikino 185 yakiniye Barcelona. Ku rundi ruhande, nyamara abi Paris ntibashidikanyaga ku buhanga bwa Dembele bwo gucenga abantu benshi bamuzitiye agatsinda ibitego. Nyamara ariko nanone bari babizi ko rimwe na rimwe ashobora guhinduka umukinnyi mubi kubera imvune ze za buri gihe ndetse n'imyitwarire yo hanze y'ikibuga ye bishobora kumugiraho ingaruka. Nyamara kugenda kwa Lionel Messi na Neymar byahaye akazi kenshi Dembele mu gushaka ibitego kuko nibo abafana bari bahanze amaso. Gusa ntibyari byoroshye mu gutangira. Muri deal y'imyaka 5 yasinye Ousmane Dembele aguzwe miliyoni 80 z'amayero. Nyamara nk'uko bisanzwe aya mafaranga yaje kongera kuvugisha media nyuma y'uko sezo ye ya mbere Dembele atsinze igitego kimwe rukumbi mu mikino 34 yose. Ibi byaje nyamara kugira iherezo, maze Ousmane Dembele atangira kwitwara neza mu mikino itandukanye nyuma y'intangiriro zikakaye. Urugero ni umukino wahuje Paris Saint-Germain na Strasbourg, itsinda 4-0. Igitego kimwe cyatsinzwe na Ousmane Dembele, anatanga umupira wavuyemo igitego nyuma y'itandukana rya Kylian Mbappe na Paris Saint-Germain ubwo yerekezaga muri Real Madrid mu mpera z'umwaka ushize wa 2024.
Ibi byahaye umwanya Dembele wo gukura akaba umuyobozi mu kibuga kuko yarabisabwaga. Ousmane Dembele kuva ubwo yahinduye umuvuno maze inshundura azisukamo ibitego zigeraho zirashyuha. Ibi kandi byatumaga ikipe ya Paris Saint-Germain igaragaza ishusho yo gukomera kwayo nk'imwe mu ikipe zihatanira zikanatsindira Champions League. Ibi abantu benshi batavugaga rumwe ku bushobozi bwayo bwo kuyitwara nyuma y'uko yaba Messi, Neymar cyangwa Mbappe bose hamwe byabananiye. Nyuma yo gutandukana na Lionel Messi, Neymar Junior dos Santos, Kylian Mbappe, aba bose nyamara barashowemo amamiliyari y'amayero n'Abarabu bo muri Qatar bafite ikipe ya Paris Saint-Germain mu nshingano. Intego yari imwe gusa, gutwara Champions League, nyamara ntibabigezeho. Ya mvugo igira iti inzira ntibwira umugenzi. Abafaransa nabo basogongeye ku butumwa bwayo. Maze nyuma y'imikino ya rurangiza n'amakipe azobereye mu irushanwa rya mbere ku isi mu mupira w'amaguru ndetse yanaritwaye ubugira kenshi banikurikiranya, yewe Paris Saint-Germain irongowe na Ousmane Dembele isya itanditse amakipe yose maze bamanika igikombe. Ibendera ry'Ubufaransa rirazamurwa, amakondera arasikimba. Ubwo igikombe cya Champions League cyatahaga i Paris ku nshuro yabo ya mbere mu mateka. Ku mugani wa Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryakomeje imfuruka. Imibare ya Ousmane Dembele yaciye impaka nyuma performance idasanzwe mu mwaka w'imikino 2024 maze isi yose imenya ko ari nta wundi uyoboye abandi ku ruhembe. Uwavugaga kuri Ballon d'Or y'uyu mwaka 2025 nta kindi cyazaga mu mutwe wawe atari Ousmane Dembele. Nta mugayo nabo wakwita ko bari bahanganye nawe kuri iki gikombe, nta wari hafi ye mu mibare. Nyuma y'impungenge z'iki gikombe kidafatwa kimwe ku isi kubera akarengane kivugwaho mu gutanga ibihembo bahitamo abakinnyi beza b'umwaka, nacyo ubwacyo kwiyumanganya byaranze kuko ntaho bari kumenera. Maze mu ijoro ryo ku itariki 22 Nzeri uyu mwaka turimo wa 2025, ku mugoroba wo kuwa mbere w'icyumweru i Paris ahazwi nka Théâtre du Châtelet, mu muhango wo gutanga ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza ku mugabane w'i Burayi, ibi byiswe Ballon d'Or, urusaku rw'abafana rwari rwose basakuza izina Ousmane Dembele mbere y'uko banatangaza uwatsinze. Ronaldinho Gaucho mu ikote ryiza ry'umukara ahamagara izina Ousmane Dembele maze impaka ziracika. Mu ijambo mbwirwaruhame Ousmane Dembele yagejeje ku mbaga y'abari bateraniye aho, yagaragaje uruhare abatoza be n'amakipe yanyuzemo bagize mu musaruro we. Aranabashimira by'umwihariko Luis Enrique, Evra FC yatangiriyemo, Rennes na Dortmund atayisize n'andi asigaye. Hejuru y'ibyo ntiyibagiwe intangiriro zigoye kuva mu bwana, azirikana ubufasha umuryango we wamuhaye ndetse n'uburyo wamushyigikiye. Ageze kuri nyina asuka amarira no gutangaza ko ari we wamubaye inyuma mu rugendo rw'umupira w'amaguru rutari rworoshye. Ikivuga umuryango, Ousmane Dembele afite umuryango umukomokaho ugizwe n'umugore n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Aba kandi ntibagaragaye mu birori byo kumuhereza Ballon d'Or. Umugore wa Ousmane Dembele yitwa Rima Edbouche, akaba akomoka muri Maroc. Iyi couple ikaba ifite abana babiri, umukobwa yitwa Rina naho umukunga akitwa Ryan. Ndagushimiye gukurikira ibiganiro bya The Next TV, nkwibutsa ko ibiganiro nk'ibi ari akagaruka utangira ukora subscribe, like, share na comment. Tubane mu buzima bwa buri munsi. Peace.